bengithi ke lapha ngakithi endwendwe lenkosazane umngani lentombazane engelo leNazaretha yashona lengelo leNazaretha intombazane sekushaya ilanga lokuthi yangcwatshwa ke ingcwatshwa yisabatha useyasuka lo ukuthi ngcwatshwa umngane wakhe uyayeka ukuyisabatheni uya emngcwabeni kamngane wakhe udlulise umngcwabo mawuzodlulisela umngcwabo kudlule insukwana useyabuya lo uza kwaba kubuza uthi ngicela ningihambe niye kwaSibanibani nifike ningibongele uNozibanibani ukuthi akeve engisizile ngokuza emngcwabeni nakubayele lahlekele kodwa mina ngizuzile ngoba zonke into zakhe ushembe uvelwa yinika mina nansuka uNazaretha isihlabelelo isicephu yonke into ushembe ufike wayithatha kuyena wayinikeza mina akasenalutho yini uhambe waye emngcwabeni kuyisabatha ngoba ethi wathi umngane wakhe iphuthe esilenzayo wethina amaNazaretha ukuthi sigcina sicompromise yazi khona amazwi ashiwo ubaba lo kade inhloko yamajaji umukhwengu yeah wathi I will never compromise my religion for anyone ngabe yazi nawadwebela lawo mazwi I will never compromise my religion for anyone regardless ukuthi ngimthanda kangakanani lo muntu kodwa mase kuzothena ngicompromise ireligion yami khona never ngeke ukubone lokho uma singaphila impilo enjalo samaNazaretha singakude kakhulu isinenhlamba kodwa thina kuna lokho we are too apologetic ngathi nje senze icala ngoba amaNazaretha mhlambe no kufanele sihlezi sixolisa ukuthi samaNazaretha baba ngeke isinda kakhulu inkinga yethu nje leyo inkinga nje ethi leyo sithi sihleli nayo ushembe kodwa futhi ungathi asiboni ukuthi sihleli nayo ungathi asiboni ukuthi inkulu kangakanani into esiyiphethe inkinga yethu ifikile lapho baba mina ngiyaxayeka into ubuhlungu kakhulu uma sibona ekakhulukazi nabantu abangaphambi kwethu yazi kwesinye isikhathi ujwele lona iNazaretha lithi awu kodwa nawo so khona igama elifile wabesonethi uqhawe kakhulu wawuqhawe manje and uyabona yakhipha lonto entweni ukuthi uthi uyahamba utho nangoqhawe yazi kangabona kwabo umfana ogqoka uNazaretha omude ngisehleni oright omncane wavula wahlekwa amanye amaNazaretha athi hawu kahle umncane kanje nozigoma uNazaretha ohamba phansi kanje baba leso stigma sisikhipha kanjani ngithi phela manje fanele ubheke ukuthi incwadi kaShembe ithini incwadi kaShembe iclear ithi umNazaretha wesabatha awube mude ushaya lapha phansi emaqakaleni la emkhonweni imkhono ithi ukudlula esihlakaleni umkhono uNazaretha umthetho kaShembe kusho uShembe ziyeke indaba zeyitayela efika nabantu umthetho kaShembe uthini lo okufanele solandela makuyisabatha nje awulindeleki ukuthi uqoke isibiki umthetho lo kaShembe oseyincwadini ezikaShembe kodwa baba kubona into besebenza kakhulu abantu benza bonke vele ubone ngazi ukuthi akuyenzi ukuthi ibe right into mayi wrong no matter ukuthi bangakanani abantu abayenzayo uma i-wrong akuyenzi be right baba injalo nje mawuyibambela futhi ke kuleli bandla akufanele ukhole inkolo yebhayisikili yokuncika ngabanye abantu akufanele ukhole inkolo yokududana nabangani ngoba into okufanele uyikhumbule i1 ukuthi mhla kuhlatshela kuthiwa ngeza ngingedwe elizweni wena uzobuya ungena ethuneni wethu uzobungangeni nomngane wakho nanto fanele njengoba wazalwa woyedwa nje wasukuma wedwa eparadise wakhetha inkosi wangena wedwa emanzini noma usuhamba emhlabeni futhi uzohamba wedwa olishiya ikanje so lento yokududana ikhona into eyingozi khona incwadi yabaseRoma yakafundwa inkosi ilanga ethi ubusisiwe lo muntu inkosi engabalelanga kuyisono kukhona abantu abanenhlanhla uNkulunkulu angasibhali isono kubona isho bengenzani so uzodudana nomuntu wena kanti kuyena sibhali isono kuwena siyabhala mhlambi mina ingakho la kuleli bandla fanele uwenze into uyabona umuntu nomuntu nomNazaretha oyingcwele ngaphakathi kuye maye ngakamuke lalela into eshiwo uyena ukuthi mayethi right lento yenze mayethi ayikho right musuyenza isho ngathi wasekufika umfundisi kuwe wathi yenze musukuyenza ba umNazaretha ongaphakathi kuwe ethi musukuyenza baba lapho nje mawuyibambe lapho nje mfana yokuqedile uyakhuluma uNazaretha oyingcwele usakhuluma wena mawusenawo uyabuka phela uyabuka baba mina iyangidla mawusenawo nje lalela wona uqedile baba ngicela ukubuza lo baba ngobani kufana nalezi zinto eyenzeka ezingane ezikolweni ngizonze nje example njenga nami isikole engifunda kusona beGoli
kwaba khona ingane eyodwa yomfana I think ithi isafika esikoleni iyafika nabazali ukuthi izosayina ukuthi uNazaretha ayigundi so nathi mase senza the same thing sithi sifuna ukwenza lokho kwabe ngathi ke manje sisifuna ukuphendula isikolo kube ngathi sekuyindawo ezophathwa abantu bamaNazaretha so ngase ngenze njani mina ngabuya ngangihleli eJuly ngahlala nje u2 weeks nganga esikoleni ngahlala khona ngabuya senkekile so mase ngifike esikoleni sengifaka iqhaza okukhona umalume ababefundisa khona bathi mina kuzobe ngathi sekuthathwa advantage ukuthi ngoba khona abantu basekhaya bafundisa la lento engiyenzayo ngiyenzelani ngoba ingane zizongibuka ngelinye so kulento ekanjalo ingane zingabhekana kanjani ukucwasa onjalo ezikoleni ukuthi zona kumele kuthiwa azikunamakhanda kodwa zibe zichaza ukuthi thina samaNazaretha asibonde kodwa uthisha bebakhuluma kabi because abakhulumi kahle indlela beke babeke ngayo because nengazi isikole thina sezingenelela ukuthi hawu kanti laba abanjani abathi into ethile ayenziwa kodwa bona bayayenza so into engayibuza mhlawumbe ongayitshela abantu abazobuka lento esikhulumayo la namhlanje ukuthi ingane ezikanjalo zingabhekana kanjani isimo sanjalo ezikoleni ake ngithi nje lesikhathi esiphela kusona ayisavumelekile lonto ukuthi ingane zamaNazaretha ayigundwe ezikoleni othisha benza lonto benza into wrong ayisavumelekile lonto izikole ngizothi izikole noma abafundi abasahlangabezana nenkinga efana naleyo bengaphakamisa ukuthi abazali babo abaxhobane noDr Mahayi wa Department of Education uyena onikeza lo msebenzi ukuthi abheke izinto ezinjalo ukuthi azenze ngokujujwa konyazi bamthumela ukuthi ama cases anjalo akadile nawo ngoba ayisavumelekile leyo nto yokugundwa kwabafundi abamaNazaretha ezikoleni leyo nto nje i-against even i-constitution kukhona there is a decided case akisayikhumbula citation yakhona yomfundi kodwa wayeyihindu efakele intambo leyebomvu wakhunyuliswa yona esikoleni leyo case yaze yafika e-constitutional court wafike lo mfundi waliwina icala e-constitutional court ukuthi abakwazi ukuthi bamkhumulise intambo ngoba inkolo yakhe lemfakisa intambo so into efanayo wena kumaNazaretha it's against the constitution leyo nto ukugundisa umuntu ngoba amaNazaretha awagundi ngokomthetho wenkolo abantu abasidayisayo subuye sidayisa lesonto samaNazaretha ngoba kukhona amaNazaretha avele umuntu asukele ingane yakhe ayigunde ingashiwo kwasesikoleni ayigunde maye la siba ne problem khona ukuthi bese kuba nombuzo uthi yini wena uthi awugundi ngoba izingane zabasebantu zamaNazaretha nazo ziyagunda sidayisana sisonto samaNazaretha uthola lezo ingane ezigundayo sizalwa umgcotsho kuthiwe ingane zabasebantu uyise wazo umfundisi noma umkhulu wazo umfundisi ziyagunda wena uthi awugundi ngani inkingi ibisiba lapho ukuthi sidila kanjani nalokho uma sonke amaNazaretha besingastick emthethweni kaShembe ukuthi ezethe ingane asigundi nathi asigundi bengalungi sidayisana sisonto kodwa nje leyo nto leyo it's against the constitution Shuthi into esingayisho ke ukuthi shuthi indaba eqala ekhaya ayiqala ekhaya indaba ngoba phela abo principal basezikoleni hayi bona babe ngengibeke imbaba lokuthi bayadelela kodwa indlela beke bakhulume ngayo bakhulume izifuna abanendaba ngoba phela bazothatha advantage ukuthi imini ophethe esikoleni so uzowenza into engishoyo so othisha nabo bakwazi ukuthi benze into eshoyo abafundi uprincipal meeting nokuthi ngokusabuthi uzolahlekela umsebenzi isiyicala leyo nto nabo othisha bayale bazi ukuthi sekuyicala manje ukugudisa izingane zamaNazaretha uma bezoqhubeka bekwenze ngenkani lokho bazi ukuthi bazohlangana necala icala nje leyo ngoba leyo nto ayisavumelekile baba cha ngathi mhlawumbe ngiyasimplifyela istep ukuthi ngisuke ngumzali wasemakhaya ngazi lutho ngizosuka ngiphi uDr Mahaya ngimathi usula yini engilula ngoba manje isikhathi uyayizwa into ikhulunywe kodwa manje uapply ngizosuka ngiphi nayi ngane bayigundisa ngani ngizoyapha njoba ngisho nje uDr Mahaya ukuyona idepartment yaba education njoba ngisho nje usanda kusitshela ukuthi uyena onikeza lo msebenzi yes mhlambe into esingayenza kungafanele ukuthi ke ngiqale ngikhulume naye eqala asinikeze imvume ukuthi inamba yakhe siyinikeze emoyeni ukuthi abantu aba-experience lama problems kanjalo lama challenges kanjalo bakwazi ukumcontact ngingacela ngiqale ngithole ithuba aqale ngikhulume naye ngavele ngidedele inamba yakhe emoyeni ngoba nginayo inamba yakhe angifuni vele ngidedele inamba yakhe ngingakhulumile naye eqala mhlawumbe bengacela ukuthi nginikeze lolu thuba mhlawumbe emva kwey'nsukwana zona senikwazi ukunika inamba mhlawumbe bese niyidlulisela ngemvume yakhe hayi singabonga kakhulu ngoba kule sikole nje esasemzamweni ngaphezulu still leyo nto isaqhubeka isenziwe ukuthi ingane zesikole ingane zamaNazaretha zigundiswe namanje kusenzeka kwenzeka ngingakafiki kwenzeka ngikhona namanje futhi kusenzeka
So ukuthi usenzele kanjalo singajabula kakhulu ukuze kwazi ukuthi nabanye abazali bami-Nazareth abathanda ukuthi iy'ngane zabo zofunda khona ngoba hayi kona kuyafundwa khona imfundo ikhona manje inkinga baxoko iy'ngane zabo ezikhombiswayo. So ngokuthi sitholele i-information ekanjalo ngiyathemba ukuthi nabazali abangathatha iy'ngane zabo bangajabula kakhulu. Mhlawumbe sothi simase sibuye ngelinye ilanga seso-interview futhi ubuya uze kule show sokuthi sikwazi ukuthi abantu sibashiyele imininingwane ukuze bakwazi ukuthi nabo bakwazi ukuthi baye lapho uDkt Mahaya ukuze bakwazi ukuthola usizo. Hayi into elula leyo engenzeka futhi ke into engiyithandayo ngoBaba Mahaya yebo i-title yakhe uthi uDoctor kodwa umuntu ozibeke phansi kakhulu okulula ukukhuluma naye umuntu okulula ukukhuluma naye umuntu okulula ukum-approach ngezinto engicabanga ukuthi kungasiza kakhulu kulokhu enikhala ngakho ukuthi kuyenzeke ey'koleni. Baba ayi cha siyabonga kakhulu ngoba siyakhala kona kuyakhulunywa kodwa ke in terms of ukuthi ku-apply ngeke hlezi ngathi into esemoyeni kodwa mhlawumbe baba ake ngicheck nje i-fade uyayazi i-fade nje into ekuthiwa i-fade umgundo lo okunde emaceleni ushiye angazi ngikunde lo kodwa uyayazi ukuyibone i-fade okay yeah no ukubona lo mgundo lo sengeke ngibone bekunde baba ngizama ukubuka umhlaba ngeso lakho ukuthi ubona kunjani wathi cha abaningi bese kubona kukuhle and yazi abangase ngithathe nje inhlayisi ukuthi impela 100% ishange ngehlusayo size sibe bovu ubeke lo ogunda i-fade mengingase kuthiwa awubheka ubona ngathi lo we-fade muhle noma indlela esiyini mhlawumbe benjani inenza ukuthi ngimbone emuhle noma yini instilo ubona kunjani baba ukhulume nje honest ungasho ukuthi ngoba ngiyiNazareth. No mina ngibuka ukuthi ngizothini ifana ne-screen saver le noma ngibuka ukuthi usathana uyenze lento uthi ibukile khona uzohalela ukuyenza mawusuyenzile kwenzekani ngaphakathi kwena yasho kwenzekani ngaphakathi kwena ayi yasho angazi yazi akisho ukuthi kusakayenza ayazi khona into eyakenzeka kusukukhumbuza into eyakenzeka thina kwakusathiwa i-farewell lento yo-matric dance ngase kuthiwa i-matric matric ball kwakusathiwa i-farewell back then yes sayenza kwakuyi-Friday sasuka ke eNdwedwe ngoba ngifunda esikoleni sasendwedwe iLithemba High School so sasuka ntambama seza eThekwini sagcwala ipoint lapha lalela kwenzekani ekuseni ngabo past 2 angithi ngolwesihlanu ntambama langena isabatha sigcwele lapha ipoint kwaze kwashaya o1 kwathi ngabo past 2 sala sekuyi-Sun Coast khona kwakusakuthiwa i-Village Green ngalesa sikhathi kwafika kosiwa inyama ngo past 2 ekuseni sekuyisabatha already yosiwa le nyama ngiyazifela-ke ngenyama yosiwa le nyama kwathi base kubanjwa i-queue nje ukuthi sekuyophakwa sibambe ulayini ngathi yabona le nyama sengiyidle kunye ngeke ngiyiyeke vele sengonile ngoba ngithi ngikhokhile ngokuqala yes ngikhokhela le nyama ngathi sengidle kunye ngizoyidla cabanga ngikhuluma ngenyama eyosiwe ngesabatha yes past 2 sekuyisabatha yes lalela ukuthi kwenzekani ngilandele insizwa kaNgcobo ngisemva kwayo esasifunda naye eklasini sisihlala edeskini naye yazi njalo bazofika sekuyiyona ephakayo yavele yababaza kakhulu yathi awu madoda kwathiwa hawu yini manje phumlana wathi usizo kwathiwa wenzeni usizo ish ngeke sayidla le nyama sekuyisaba ufuna ukucela ngasinda kanjalo angidlala omunye ezothi hayi ngasinda kanjalo ngake ngisayidla sikhulume kanjalo naw ngeke ngizibuza umbuzo ukuthi ngabe ngifila kanjani kube ngayidla ubuhlungu engabe ngisabuzwa namanje ukuthi ngadla ukudla okushisayo ngesabatha into engaze ngiyenze empilweni yami so ngibuyela kule nto ukuthi usukugondela lokugunda kwakho umuzwa ngaphakathi uzizwa kanjani usukwenzile kodwa into ngoba enye into ongafanele ikhohlwe usathane noShen babheja ngeke agunde lo mntwana wakhe athi usathane uzobona uzogunda athi uShemba hayi ngeke athi uzobona uzogunda madoda akuvezele izinto ezinhle wena mhlambe nentombi ithe imanga ukuthi nje kancane ukuthi nje kancane so mhlambe baba mugundile zihlekela zonke bese uyahamba uyogunda athi usathane kuShembe ngitheni sewinini ungakhohlwa ngaphakathi kuwe khona abantu ababili abaphikisanayo abavama ukuvumela kodwa kusho lala esontweni lethe bengenile usathane ngoba uyacabanga baba kuthiwa mhlambe ngisengise iminyakeni yokukhetha
mengithi ngiyabheka amakhosazana akhona mahle impela kodwa muwabheka ngathi I prefer lolu hlobo lolugundayo mina ngizogcina kanti ngenze njani no phela hayi ukuthi ngiyenzela ukujola ngiyenzela ukushada kusho phela fanele wazinte yona once waqala ukuyenza lo nto usho uzoyenza for the rest of your life ngoba uma sekuganileke uzonyathi uzoyeka ukugunda mind you lo muntu uthande ngoba ukugunda shelwa ngamanga nje uthande ngoba ugundile uzoyeka ukugunda mayisela ekhaya hayi baba ngoba ibuyela kule yanto ukuthi wena ucompromise ireligion yakho ngoba nakho kunomuntu omthandayo kusho ukuthi ngelinye ilanga lo muntu lo mayithi nakho ukudla ngikwenze ngesabathu zokudla wenze ngayo vele baba lokho ngicathi baphela ungakhohlwa ukuthi umlilo uqala ngeinkuni ezincane bese uma usuvutha ubusufaka izinkuni ezinkulu lento uzoyiqala uthi incane ayilutho uye ngokuye uthuthuka phela ugcina usuwenza izinto ezinkulu kodwa ubuqala uthi wenza lezi ezincane hayi baba sesokudedela manje kodwa khona la ngithande khona uke wathi uShembe wafika la wazobuyisela abantu esintwini abekusona isintu ke besazi uthi isintu vele ngicabanga indaba yemisebenzi iziphandle zangoma amabhaya abo ngoba isintu leso kusho manje uthi uShembe uthinike ngezangoma ukuthwasa ukwenza ukusebenzisa imithi kodwa ngoba isintu phela uyakhumbula ukuthi ngithe uShembe ufike nomthetho wayesefaka nomusa la eNazaretheni uShembe ufike wathi izinto ezamasiko ezingaxabani nomthetho kaJehova azenze kodwa lezi ezixabanayo nomthetho kaJehova ezinephunga elibi kuJehova singazenzi siziyeke izithi inkosi inyanga yezulu ningafaki kakhulu amasiko akuyona inkolo yamasiko le ngoba manifaka kakhulu amasiko uzogcina seniphuza utshwala nithi oyihlo omkhulu beni babephuza sithi babe guys kusho inkosi inyanga yezulu akubuya ngeze kuleyo ibuzayo izangoma izangoma kudala okuleli ibandla bengangeni kwangena nje hawo ekuphakameni izangoma ngenxa ukuthi uShembe unomusa sekubonakala futhi sekukwanda abantu abamaNazaretha abayizangoma ngoba enye into ofanele nibheke ukuthi uShembe ufika aqhamuke nomthetho ebese uShembe eqhamuka bese uSathane eqhamuka neqhinga ukuthi ukuze la bantu baxabanise noShembe fanele ngenze njani ebese eqhamukisa leli iqhinga la kuSathane uShembe akithi uyabona ukuthi sekufanele manje account sekufanele aqhamuke nesi ukuthi njengoba uSathane la abantu sebangcoliseka kanje ukuze bangaqheli kumina abahlezi bekhona sekufanele ngenze njani ebese eqhamuka nesu eliyicounter kule strategy sikaSathane so kuthe makwenzeka lento uShembe wayeseveza uhlelo ukuthi ala abantu abathwasile abagezwe abantu bakuba bangasekho babuyele esontweni bese beyiyeka ukusebenzisa imithi beqhubeka mhlawumbe nokubhula kodwa babuyele esontweni kodwa bayiyeke imithi bayiyeke lezinto bagezwe la abantu bakubo uyabona angazi ukuthi lento ngizayibeka kanjani izwakala kodwa ngifuna ukuthi uShembe ufike kwa-apply umusa iqale iphi lento iqale ekutheni kudalo uma besitshela abantu abadala uShembe wayesakhele inqaba icastle wayesakhele icastle uShembe kuthiwa ngaleso sikhathi bekuthi makufika umuntu wakini ongasekho bekufanele aqale kuShembe ake ngilinganise nje ufuna ukwenzela umsebenzi khokho wakho ubeqala kuShembe athi Shembe nawe ngiyumntwana wami lapha usibani bani ngicela ngenzele umsebenzi uthile ngenkomo uShembe bese eza kuwena ethi kade kufika ukhokho wakho la usibani bani uthi ufuna umenzele umsebenzi uthile happy ukwenza lo msebenzi noma kufika ukhokho wakho wathi mnikelele ngenkomo noma mnikelele ngembuzi yenza lokho uShembe bephakathi nendawo umuntu wakini ongasekho bengenayo direct access kuwena bekufanele aqale kuShembe uma ifika umuntu wakini ethi nansi ingane yami lapha mina ngangisangoma ngifuna ibe isangoma uShembe khona lapha lo angeke sakwazi ukuba isangoma ngoba useyiNazaretha hambe kulabo abangewona amaNazaretha noma bayithi ufuna utshwala uShembe hambe kulabo abangewona amaNazaretha abagaya utshwala lo akasabugaya utshwala ngoba uyiNazaretha ibhidlike nini leyo castle na ibhidlike ngenxa yokuhlonga ndlela ngoba kwaqala la ebandleni kwasekuba nabantu abathi hayi ubaba usevelathi nje abantu bakithi bathi asinikele ufuna ukuceba ngathi
inkosi langa yayiganiwe kakhulu Yeah. bathi ufuna ukulobola labafazi bakhe abaningi leyo nkulumo yafika kubaba usethi kubaba ngoba anizwa mangimtshela ukushiwa abantu bakini sengizobayeka bayikhulumele nani bathi abantu wami wathi angazi noma ulimi abalukhulumayo liyoluzwa yini labhidlika kodwa kwaqala abantu abangasekho baba ne direct access manje bayethi ufuna ukuthi ube yisangoma unqaba zokufaka phansi kwe-truck angibusele access direct yes so that bayethi ufuna utshwala unqabe ufaka phansi kwe-truck ngoba usene access direct akasavayi kushemba amveni ngokushembe walibhidliza udonga ngenxa yokuhloka ndlebe bethu mayesekubhidlizile udonga wayese apply umusa ukuthi makwenzeka kanje ngizoresponda kanje makwenzeka kanje ngizoresponda kanje yaqhamuka kanjalo le response ukuthi uma umuntu oyinazaretha seyisangoma akahamba ayogezwa ukuthi untombe umfundisi untombe nabayise bagezile uyethi abayeke imithi bayeke nokubhula noma kwenze angazi ke kwenzekeni kodwa engikwazi ukuthi ngoba sengangamahambisa nje umuntu umfundisi untombe leyo babhabhathisa lapha emzinyana angimazi noma uyethi abayeke kwabhula yini noma uyethi abaqhubeke kodwa bangayisebenzisi imithi anginalo ulwazi lapho kodwa engikwazi ukuthi bahamba bayogezwa yini ke icounter le usheba aqhamuka ngayo ngoba sekunalesi simo shuthi umsa wakhe ihlezi shuthi umsa wakhe uhlezi phakathi noma kanjani kodwa ungawona kodwa kusala uzokwenzela umusa akithi buka nje kudala mangitshela kudala amakhosazana entethelele bengekho ngoba nje ingane make yakhulela noma yonakala outside ibengasondelishe tempeleni bengasondelishe tempeleni ungasondelishe tempeleni kodwa wafika ushembe wa-apply umusa wayesethi abeza esontweni bahlala emva kwamkhokheli basebeqajwa kwathiwa amakhosazana entethelele akithi umusa lo mhlambe ngakho baba nani besidelela nje Nazaretha besho noMathana ushembe unomusa abe nje ngokushembe abele ngibalekise yonke ukuthi ngiyithi mina ushembe kuba ucabanga ngathi ucabanga njengathi thina abantu baningi abantu engaba bangena ethempeleni baningi abantu engabe sithi abafanele kwangena ethempeleni kodwa ngenxa ukuthi ushembe uqhamuke ezulwini akenzi njengathi ngeke kunzima akenzi njengathi ushembe baba hayi mina ngidelile namhlanje akubona ukuvala kodwa mhlambe esesicela uvala sisazi ngobaba mhlambe nje briefly ubaba kuthiwa samaqama ngizoba bekhuluma namagama esingisi ngazi umufundile mhlambe nje briefly educational history abami usenza awenzayo engasiza ngani ke thina ke siyababukeli si nje going forward just in brief you don't have to go kuma details angiqale la yonke into enginayo ngiyibone ngoshembe umfunjwana enginayo ngibone ngoshembe umsebenzi ngibone ngoshembe imoto engihamba ngayo ngibone ngoshembe yonke into ingakho ngimesaba ngoba ngesaba ukuthi mangambambela ushembe ngangiphuca yonke lento ngathi liphela isonto ibingasekho yonke engasenayo ngoba njengoba ngisho nomsebenzi mina ngawuphiwa ushembe ngeke ngisaxoxa ngoba isikhathi mina ngihlale sesincane isikhathi emva kokugraduate mina ngihlale 4 years ngawuthola umsebenzi kodwa igama lathi wena uzothola umsebenzi enkampanini ezimbili izobe zikubanga wena uzokhetha ukuthi ufuna yiphi and kwenzeka exactly that mina ngaya kuma interview ayithunge lana lodwa uCCMA waba inkampani yesibili wake kanti uzoshesha fonela aqale kwakuyi hairdressing bargaining council wafona le company nabo bethi ngithathe kwasho ukuthi sengiqome uCCMA bangincenga baze bafonela la kaCCMA bathi sicela nisirelease uNgubane wathi uCCMA sizomrelease uNgubane mawukuthi uyena ocela ukurelease ngeke sitshele yena ethi uhleli la asikwazi ukumdedela ngahlala kaCCMA 2003 kuze kube manje njengoba ngikaCCMA namanje lapha CCMA ke kuhamba ngagcina sengappointwa ngaba yiCommissioner ngiCommissioner kaCCMA ukufunda kakupheli ngisafunda nje